Fish Bakhuid, Tongin Tuwai, Nagabinda Andar Champliang, by Nyoga Jinkoi Jinkia, Duai Nagabinda Genevieve Lingdo Non Light, Anita Nonkendria, Nonkendri, Nagabinda Kajinkorku Balayopidiang, Duai Nagabinda Dalarissa, Carlingdo, Benyoga Jinkoi Jinkia, Kadbai Nampin Kray Nagabinda. Exam Tuairu Nagabinda Sunita Walang Bat Bip Starlem El Nong Light Batsan Ngutki Kun Junkie Don Boklang Bandri Promise Star Yaine Scam Ibanila Lai spa sopo. Lai spa sopo. One paraya royu dry. Hallelujah. Demani maulang play. Tongin Sngi yaw jisu haganega step nginang duai nagabinda bar ke jing tumu shimet haganega tayo ngidon ga inner healing retreat nadu lai hadu santarik nginang duai nagabinda baro ki nongya shimenda ni duai nagabinda ki kinna badon kajimben kre ki annual exam bakinang yo jinga e kajingorku halo chunki ha kerteng upa barukhon Badumen sim Bakhuid. Amen. Kajinga e jungo try jungi Jesus Christ, but kajingi jungo blay. Lembad kajinga sulak jungo men sim Bakhuid. Kindon, ranka but pi barro. Ranka but piru. Tongin sangesh por ban pan map nagabinda ki light kila jungi barro. Pau Jisu unang palai lud yangi nakajingte jingkum junga do. Kaba yalam yangi bun jait ki pop. Bangin stang ban im haka min siam haka jing lai luid bangin dup la ban kot aba kopa da ka jingelang jongomen siam Bakhuid tongin sangesh por ban puson elagi pop ki sang jongi ban pan Kodrai jisu ngilang ginom pop map yangi site kud yangi na baro ginigi pop jangi nga palang au play balon bor baro pada happy konmen ko para pangalele pop shibun e daki jim parka daki tin daki kam daki jingle klet daki jingle pala janga daki jingle pala janga daki jingle pala bakra e janga markata nakarpad ka Maria Bakhuid Kabaya isa ka teisoti, yaki angel magiri koi, badiapi ko himen ko para, benduwai na gabenda jonga, how try ublay jongi. Ublay badon por baro nisane yangi, barendala mapigi pop jongi, unyalam yangi shaka jingim bam jeke. Amen. Triken rad ko blay, isne yangi. Triken rad ko blay. Isne yangi Cristo man ko Cristo ra ko nyong penim jongi penim yangi Triken rad ko blay Isne yangi Triken rad ko blay Isne Cristo ma ko Cristo ra ko nong penim jongi pe
Ngia Duwai. Ni Duwai nagabinda ki jing dumu shime jongi. Ni Duwai nagabinda ki bapang ki bashita. Ni Duwai nagabinda ki bru badon hapedenki pop ki bela sakama nagajingidu Chris. Ni Duwai ru nagabinda ba aro ki na badon hapedenki jimpen kare ya ki exam baper. Ko blei badon bor baro ba im junam to pen ro ya ka jingate ka jing karmen ba ka jingir jung ba to palong yangi ben id ya ka ba me hukum kanamba ngin long ki ba bit ben yo ya ka ba me kular da utrai jung yu Jesus Christ kun jame u ba im bat sen sha renkat bat me ha ka jingelong ka we jung men sim Bakhuid u blei junam la junam Amen. Jimpli na kashinti jong Paulus Bakhuid chiki Kristan haru. To para nilong ginong kidran om hakado dan im katkum kado. Namar nadapi im katkum kado pinyap. Henry nadapi pinyap to omun sin yakikam jong kado pinim. Namar baro kibasya yalam ha omun sin jong kiblay kilong ukun iblay. Namar pimshim laptiang yakamun sin jilong rang dan hapiang hakachintin. Henry kilaptiang yakamun sin jilong kun. Habang iperta abang kupa kay uminsin ki ubasaki yakamunsin chungi pangilong kikun ublay pat lagang ilong kikun kilong yok paten kilong yok paten jong ublay pat kiparang ng yok paten badukeris lagang isya sitong lang mati kenang ba yang yiru en penren bulong lang mati kaktin jong tra Isomo yau blei. Nomor nyau spa sang pulai. Nyau spa sang pulai. Ya ro you blei, miki maga bertain baro, un yengu blei dragon dra, and some separate kinong shu, iba isine yaku, I can get right across to Umba Bethlehem Bayaki Ting Janding Kinumno Tatu I Kinduno Iba Mangabawan Putra Ya Royu Blay Bigi Maga Bertai Baro And Redik Men Kibahau I Ingrisa Bachat Men Bertai Putrai I Kinkren Right Lenti You Bashon Pagi Sweat Day you try Long Dajang Kiri Bintay Ibu Badu Kai Nublay You Koi Di Uai Gaji Lagu Ya Roh You Blay Bigi Maga Bertai Baro Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Các thiên trong mi ca long cái sa ra cái kik cha cho nga, bài
ka jing shaya galanti jonga. Hallelujah. Hallelujah. Utrai undon rengka bat pim. Rengka bat piru. Kajing puli na ka gospel Bakhuid khat kum ulukas. Gabram hame ko try. Ujesu ulahikai hakawe na ki synagogue hagasni sabat. Badla don handa kawe ka kende kabala don yau mensiam ka jimpang kro jin kat prasne. Kala kador rengkedung bad kam la yang beit satia. Te haba ujesu ulayo iyaka ula khot iyaka badula ong haka kong la pelait yapi naga jimpang kreu jompi. Ula bu yala kakti halo jonga bachi sendon la peniang beit yaka bad kala yaro ya uble. Henry uramba synagogue ba ubitar na maru Jesu la penkoit haga sabat. Ula ong hawu paidba don Henry Sngi haki ba de ben tre ben kta. Te yawan yak haki tu ki Sngi ben shak penkoit. Henry omde haga Sngi sabat. Te utrai ula juba biawu ko arsa. Hato uwe pa uwe na pi hagas ni sabat umpelait yala umasi ne yala ukada nagasem badu yalam di yau. Te yakane ka kende pat ka kun ka ksiu u Abraham. Ya kabala te da u soitan jin kat prasnem. Hato omde ben pelait yaka nakane ka jinkung jongasngi hagas ni sabat. Haba ula ong yakane baru ginong shun jongu kila sya pinlarain. Wadu pait ba pat ulas ngokumen nagabinda baru ki kampala ba ulale. Ka gospel jong utrai. Ka jing yaro yame ko Chris. Ko himen ko para bayir ha utrai Jesu Christ. Ngi baro ngi long ki kun jongu belai. Na marangi don hangi umen siam Bakhuid. Ladang ngi don hangi umen siam Bakhuid utrai kam ngi long nongyo pateng. Ya kie baro kaba uble ulabu ulamang nagabenda jongi. Te da kaba sha yalam da umen siam Bakhuid ngi de benjan badu trai bad ngi de ben sngo jan badu blai upa bad ngi de ben trang ya kie baro kaba kenja beneng. But dap da kane ka bor umen siam Bakhuid ngi de ben duai ngi de ben angnud ngi de ben aitilut yalade. Kaba mud ngi baro ngi long nongyo pateng. Henry Bunsin ngimjiyo ya kaba uble ulabu ulamang nagabenda jongi namar ngimju pintrekam ya kane ka bor kabadon hapo jongi. Lese namar ka jingjaitu ne namar ka jimbam tip jongi ne naka jimbi jongi ngi kalalong ki kun ba shak sakut haka jinglong jongkado ba ngi kalalong mrau jongkado. Nakataga daw o Paulus bakudo ong ngide ben im hakamen siam bandup lait loit naga jinglong jongkado bandup long ki kun giba akot aba kopa daka jinglai loit. Ka gospel mindakas ngi ka krenchangi Shapang kaweka kende kabatemen kabala don haka jing shatte shakum jongkado. But kaladon daka bor senshar jongu mensiam bamkuit mensiam bamen nagabenda kat prasne. Ka jingkot jongka daka jing shisha kalong balong kabalait luit ban im haka mensiam henre namarba uksuit ubamen kala kerlalong kamrau jongka pop bad ka kerlalong kumrad kumbang yusno naga gospel. Kaya kabala jia haka kampat don ka jinglai luid. Bad uksuit ulashim kabu yaka bad kala don haka jingkreu bad kala don
haka jimpang ka bajur but what ya ka met jangkaru kala kongu ya ka taga bor junguk soid but kam shim la don ka jinglai lud haka men siem na marba siem Bakhuid pat shong sa badka min dau jisu wan shaka badu jisu ula yo iya ka jingshitam janga badu jisu ula rai ban perlong iya ka chaka jinglong ukur no blai kai ka ba jisu ula yo i haka jisu ula yo i bakalong ka kun jongu Abraham kai ka jingker pang jong ka kun jongu Abraham namar habangi ong kalong ka kun jongu Abraham kalong ka kun jong ka jingei u Abraham ulang upa jong ka jingei bad habau jisu la kot ya ka kun jongu Abraham kabamut kalong ka kun balaban pediang ya ka nega jingeit bakalalong kaba pediang ya ka jingeit henry namar uksuit now namar mensiam bamkuit kalakalalong maraw jongga pop mendau jisu ula domok badula be ya uksuit bad ula hukum ya ka ben yopediang biang iya ka boro balai halo jongga habakala yopediang ka bor jongo balai halo jongga kai ka bajia uksuit ubammen ubala temra iya ka ulamino naka but minta ngiyo i yenda kala koit naga taga jimpang kala laban yang bait but kalas ngaukumen but baro ki brio kila yo i kila komen light no uwe ubrio uta ulong unong senshar janga sinakak kai ka bala jia hawo minda ulawan ban mani ya utrai haka sngi sabat uladon haka sinagog henry kadba yang haka sinagog kadba udang mane ya uble ulatim ya uble ulatim ya ka jingle bhajung uble bad kai ka bala jia hawu ulasnodom mano ba pindom yawu uta uksuit ulashong haka taka kende minda kala rung hawu namar ulayang haka sinagog haka mensiam Bakhuid ulayang haka sinagog daka mensiam bishni ulayang haka sinagog daka mensiam sarong bad shisendon utauk suit ula mina kata kende ula ronghabu ula stangban bitar haba baru ki bru ki badon haga synagogue kila yaro ya ublai kane kala banja haga jingim jongiru habang ngim sha yo mensiam Bakhuid ben yalam yangi ladangi shimmenda haga mas Bakhuid haga jimbam khoid ladangi shimmenda haga mas Bakhuid haga jimparkat ka basindiyo ladangi shimmenda haga jimmane ublai daka mensiam kwan yalade kalaban penmen sao yangi wad habang ngidon haka yingkanda kumpa une u official u nong sen charjonga synagogue ula stang banyam persha yaw jisu na marba ula pen koi ya kata kende kabapang kabashito bonsin haka jingim jongiru ladang ngim shashkor ya kasur ble ladang ngim kongu ya kasur jonga mensiam Bakhuid mensiam Bakhuid ulaban yalam bakala yangi ulaban penjen jar yangi ulaban pen sausi yangi ulaban pen shitam yangi ngide ban lom bahusiar minda hakane gi ukirish Bakhuid tongin peit halaka jongam mensiam jongi hadu katno ngi wanshim menda hakamas Bakhuid haka donur ka basmur nengi don nem kano ka jinlong ka basiniyo ka bakanglaat yangi balong ki kon ka balait loid tongin kami bad kermen ya kata ka benda ka bau jisu kloi aingi hangi kalong bangilong nongio benda bad nongio pateng badu jisu tongin tuai na ka benda kaneka jinga kum kaneka kende ka balayo pediang ka bor ba pura haka bakala long ka balait lud kala kamen jisu be it perlong yangi ki kun ki balong nongio pateng na baro ka bor ka bawan name wat nam sha yangi ban ngop hakano kano ka bor jongok soi bor jongok amen ke jim betar ke jim bishne ke jing tarais niyo ke jing kwan yalade pangilong ki kun balai luit pura haka jing im changi en yaro ya utrai Jesus Christ Chinom lai chinom. ko himen ko para tongin pla ya ke jing ke jing ngang ngết hậu lấy upa badon bor baro unang tao ka baneng bat ka kindo
but how Jesus Christ kun ba marwe changu utrai changi yau bela puna men sim Bakhuid yau bela kana ka Maria te isoli yau bela shale ben po Pontius Pilatus la sana arpana yavu la yap la tep yavu la kyasha ki bayab haga Sngi ka balai la mi partner ki bayab la kiu shabening ushang shakamon ublay upa badon bor barro nang daw in wan pat ben pishari ki bayim bat ki bayab ngangit ngau men sim Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingeselo ki rikoid haka jimap ikipop haka jimmi pat ka do haka jingim bam jikut amen. Lai spa from the way. To ya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kalong ka ba priang hun ha ublay upa badon bor barro To try pideng jingkinyang di jompi aku bata ka jiro ko buro ka teng tu jibutoy yang berkawalang berkoi jung baro to way. to pai ki kemat jome ngi karpat ko trai shaki jingtrama bangi vandra ha ka buroms em jome ba ya kata ka bala pindep da ka jing shakri jongi en pelong kam dam me nagabinda ka burom jome da ukris utrai jongi Amen. utrai undon rengkat bat pim Rengkat bapiro. to kentiu yala ki donut Kentiga kisau. tongin aingu ya utrai ublay jongim Kasong hok bakate. dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadai jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut namar wat lada mem don kam yaga jinga ro jongi pinban ka jing sngongu jongi kadehi ka jingai jame namar ki jinga ro jongi kim pinyare ye ya ka jing krau jame henrik yarap yangi nagabinda ka jim penim lembau trai jongi Jesus Christ pat kumda rengkat bat ki kinhun ruai jongi angel ngia ro yame bat ngi penbana da ka jing kemen Bakhuid, Bakhuid, try. Bakhuid, ublay di boy. Lewat berteng down. Daga burom jome. Rayu sana syadro. Rayu sana kempul. Rayu sana yublay.
tongin sngongu ya jisu nagabinda baro ka jingit ka jangu nginangkar padi ya uban pen slash shu yang idau men siam Bakhuid Pangilong shisha ki kun ki badap daga bor jong men siam Bakhuid banlong ki kun jong ublay bandup yo e kanongya pateng na ublay haga jingim jongi da shisha melong Bakhuid ko trai kata mei jong ka jingkoi barro namar katang i karpadi yami ta pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jongi da ka bapa ya umen siam jame kum ka umje halo jongki bakin kerlalong yangi kamet bagasnam jongo trai jongi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bada ka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai halagi senran uong toshim bartobam na kane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka bayanaiti na ka benda jumpi Hagaju kadukam endala layabam ulashim yakakuri badang kabaingo biang yame ula ayaka halake senran uong tushim batadi na kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jonga jutam batimai badbam chikut yakaben penmi nagabinda jumpi bad nagabinda ki babun nagabinda ka jingma yakipop tale yakane ban ken mau yangam Kos nam bakar do jangu Chris. Topen kuid yangi. Topen kuid ikemen siam hadim pen kuid. Topen kuid ben kia ikiba pangi bashitam. Padi adahat yangi na ubamen na uksui. Kajim maya John kajing 8. Kata sin bagi bamdu nehuku Kani dinagami kakuri Iben braga jingyap jang mekotra Tadhadu menwa Namar kata ngi kiba penmenda ya ka jingia bad ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko tra ya upu jang ka jingim bad ya ka kuri jang ka jimpeni ngi da aingu aidem namar mela new yangi kiba bit ben yang hakamat jamme bad ben shakriya me da ka bas ngeverit ngi karpad yame bangi kiba yo benda hakamet bad ka snam ukris nginlo kiba la penyatele kawe da umen siyam Bakhuid taken mau ko tra ya kabalang jamme Kabala priang hasotala ka perte. Bato penjana ya ka haka jingid ringkad badu Francis upa Bakhuid jangi Wilbert Marwin u Bishop jangi bat baru ki lindo bat kiriniam. Takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bela yuti ya daka bakarmen ya ka jimmi pat badia baru ki bela kalad no haka jingi sne jamme ta pdiang ya ki shaka jingshai ka komat jamme. To isne yangi baru ngi karpad yame Barengkhat bat kamaria teisoti Bakhuid ka kami jangu ble. Ujaso Bakhuid kurem janga ki apostol Bakhuid. U Francis disease Bakhuid bat baru ki rikuid ki bela pensnga bahaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben ya bin dalem ha ka jingim bam jikut par bangin ro bat pendon buram yeme da ukun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhavu kalla hamay ublay uppa badon bor hage jingelong kawe jungamen siem Bakhuid baro kaburom bat ke jingero junom la junom amen ko himen ko para tongin duwai nagabinda gi jing dumu jangi
Inakin mau ya baro ke jing don kam ya ke ban sawan shimenta ke inner healing retreat ha ke ne ka tayo kum juru ya ke bapang ke bashitam ya ke kinna ba pen krain ka binda ki exam baro pakinang ya jingai halo jungi kopa jungim wa ha benin ka long ka bakui ka kerteng jumi kan wan ka hima jumi ka long ka mon jumi ha kindau kum ba ha benin to ai yang iminda ka jimbam jungi ka bahala kasngi batamap yang i kerengkang jungi kumbangi rungi map ike beles niu yangi padwati lam yangi shaga jimpen shoy and rei tapalait ingi na kabasiniu tapalait yangi ngi karpat ko trai na ki jing siniu barra haga jing spon jamme tai jing suk jing sign haga sngi jami krampa da ka jing yarap ka jing isne jamme ngi light baro bon na ka pop bangin yo jing yada na ki jing jinjar barra kadbangi da ngap kemilindia ka jingarmen Bakhuid but ka jingwan pa jungnong penim jungi u Jesu Christ. Namar ka jume ka long ka hima, ka jume ka bor ka burom, chinom la chinom. Kotrai Jesu Christ, meyu bala ong haki apostol jame, ka jingsuk nga I happy, ka jingsuk janga nga I happy. Wat pedi ki pop jungi, Henry ya ka jingay janga balang jame, but ha ka jingsborn jame, to ay haka ya ka jingsuk, but ka jingyat le kawe kat kum gamon jame. Mame uba im bada basensya, junom la junom. Amen. Ka jingsuk kotrai, kandon bada bo rengkat bat pim. Ka bat piru. Dap da ka jingi do Kristo ngin yai markelia. Hakumi ukun lambro jang oble. Hakumi ubakit no ka pop jang aparte. Sakito ke bala korsha ka jing kawai jang ukun lambro. Ran kam long masang hong kun rung ko ka ying junga. Kay shong tan ka kin kam sim junga sakya. Kamet pagasnam jang Chris kan riyanga shak jang bam jang.
Kodrai Jisu ngi snungu yame ngi ro yame ngi mane yame. Namar me yit toin yangi. But me pin biang yangi da ka met bagas nam jame hagane gi yukirish bakoi. Karko kardo yangi vai pai vai. Karko kardo yaki bapangi bashita pin koi bin kia yaki. Plai lord yaki kon jame ki basakama naga jingi jame. Pensle tema ya bhar ki kon jame daga bor jame Jisu. Perlong yangi ki kon ki balai lord na bar ki jing crow jangi na bar ki jing pang jangi na obame na utsoi yada sumari ngi ko Jisu daga jingi sne jame ai boringi vai pai vai ki bashimenda ha kane ki yukirish bakoi na jan but na jingai lemba kane ka online channel but bar ki jing ko kabaki trang na kado nadu kado jangi karko kardo ke jingdomo jangi barra kabaki bu hakama jame Jisu pensla ya ke jingdomo jangi barra hagane kerliman pen koi pen khia ya ki lekam bala halo jangi vai pai vai menda Jisu vai dai boringi barra hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 tongin nia tuwai to ai bagi sakramen jame go trying karpat kin pindap janai hangi ya kat kabadon hapo jonki knamba yakie ki bangile niam haki dakishin nginyo haga jinglom bashisha jonki da ukris utrai jongim Amen. utrai undon reng kad bat pim Engkau berfiru. blay badon bor baron karkoyapi uppa barukon badomen suyem Bakhuid Amen. ya lesuk ben bana ya kubar baba jong utrai da ka jingim ka jompi Isangu ya play. kito ki bakwa shimenda ya ka inner healing retreat kan stang lai tarik shipo baje kito ki bakwa ban man retreat snga pila ban penkre kan kut sngi utrai san tarik prashite Arspa sanpuwe. Arspa sanpuwe. Simki angel, simki rindu, kmiu Jisu kmimaku, samjing berda, sapi jimu, rantai sotingi unia, rantai sotingi unia. Aburam hokpa berupun ham sim Bakhuid marok ba Nyngkong cinta berobor cina amen. En jora utrai Yesus Christus. Amen.